nanya-nanya dong sayang, jangan ditahan. Asik. Dan tentunya juga saya di sebelah sana. Mari kita naik ke permukaan lagi CS-ku. Sepertinya kita sudah lama tenggelam. Spesial request bosku Ebran dan bos Arif ini bosku. Telok kijing ini bos. Senggol sayang. आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आँखें खुली हो या
Aku dia ayah lagi dong semua sayang. Kalian luar biasa, I love you boy.
disiram lagi biar makin kencang. Come on. Kencang deh bersama Debbie Gidia di sini ya. Makin happy kawan.
Dari kejauhan semua. Iya ngeplay tapi ngeplay tentunya sayang. Ayo.